सकलसित जोजलपा चिकपी सकलसित दुनुगुलान लिसे लसको सेना चना असने थोहे पहिला थो द्वितीय खुनु अथिदैगो पुष्य सनसे 12 गते सञ्चारबार खुनु असने छौ तजिगु नेवा नस नख व नेवा सांस्कृतिक बोजा लिसलिसे थिथि कथा या सफु या बोजा ज्याजो जुइतेंगुदु नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति या इनापे ये महानगरपालिका नि नस वडा व असन सेवा समिति या गोसाले थो तजिगु नेवा नस बोजा लिसलिसे सांस्कृतिक ज्याजो व सफु बोजा जुइतेंगु ख थुगु ज्याजुले छिकपि सकलसित दुनुगुला निसे पछि वया सोझात इनाप याना चुना बति कया दित इनाप याना चुना पोहेला या थुजोगु ख्वाउसे चंगु इले छिकपिन त नेवा क्वक्क नसा पपिकेगु निम्ति अन थिथि कथा या नेवा नसा या बोजा जुइतेंगु दु एजोले क्वक्क नेवा नसा पपिगु निम्ति छिकपि सकलसित दुनुगुला निसे लसुको सना याना चुना अले अथे नापालिपा गबले मजुनी थे थुक्सी अन असने छौ तजिगु नेवा सांस्कृतिक बोजा न जुइतेंगु दु गुकी थ्यम थ्य नेम नेपाल भाषा या कलाकार पिस मेहालादी प्याखा हुलादी अले थिथि कथा या बोजा न यानदी थो सक्ता छिकपिनीगु निम्ति हे जोगुले छिकपि सकलसित दुनुगुला निसे पछि सोझात इनाप याना चुना निन हेम मयक नेपाल भाषा या मेहालेपि कलाकार पिन्स अन मेहालादी तेंगु दुसा अथे निम मयक कलाकार पिन्स अन प्याखा हुला न्यवयदी तेंगु दु अथे नेपाल भाषा संकिपा ख्ययापि नाजापि कलाकार पिनिगु हुला प्याखा न छिकपिस अन स्वयदी फै थो सक्ता छिकपिनीगु निम्ति थोहे पहिला थो द्वितीय अथेदैगो पुष्य सहनसी गते अथेदैगो 12 गते सञ्चारबार खुनु सुथसिया छिन्छता इलानिसे सनिले या नेता इ तक छिकपिन त दुनुगुलानिसे लसुकोसे जना चुनागु जुल थगुने थोहे नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति पाखे ये या थहिति छौ तजिगु थुजोगु सांस्कृतिक ज्याजो जुइ ढुंका थो निकोगु कथा थो जुया चंगु ख अले थुकथा या ज्याजो आ देन दसा न्याना न बनी अले थुकिया मु आजु धैगु छुले रेखा थल्ला लासा थुकी छगुला नेवा तजिलजी नेवा भाषा नेवा कला अले नेवा नसन या थो छौ बोजा जुइगु जक मखो थुकिया मसिका सक बना वेगुना ज्याजुइगु ख ज्याजो या छगु मेगु आजु थैगु नेपाल देश है आ यकन है हनेतंगु सन निदोलो व निशान या त नेपाल देश विदेशी पर्यटक त दुकागु निम्ति गोसा गोगु ख ओ ज्याजो या त तालकेगु निम्ति न थो ज्याजो या गोसा गोया चंगु जुल एजोले छिकपि सकलसिना थुगु ज्याजो तालकेगु जक मखो छिगु नेवा मसिका या त सक बना वेगु निम्ति छिकपि सक्सिगु बोती दैकु भला सकाइ चना अले थुजोगु ज्याजो थन ये जक जुया चंगु मखो नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति पाखे थो दे दसाला याने किगु जुया जुल थुथा वया थुजोगु ज्याजो नेवा या मसिका वेगु ज्याजो सोनिगले जक लिमकु से थौकने सोनिगला पिनेन जुया चंगु दु जुइतेंगु दु आ यकन हे चितोने न थो तजिगु जुइतेंगु दु छिगु क्याचाको सलो खुनु निसे थो ज्याजो अन जुइगु तैगु सुचा वगदु एजोली झि सकले असने जक मखो चितोने न वने थुकथा छिसा झिगु नेवा या मसिका वेगु गनन अजोगु होता दत्त दल्ला से छिसा बोन वने अले उकी बोतिन का वने थो छिसा यामागु ज्यान ख अले थो छिसा सक्षित वेमागु खन ख